Io quando suona io quando suona ushade wena mina ngishade mina ushade ini? Sawushada naleli thuphu leli. lichubhu kuwe phela kimi akasilo lichubhu akasilo lichubhu kimi wena baba wafela lokhu la khayito ngicilade wanginika bomanyovu wahamba bongilahla lena nyalo ngititholele umuntu lofula isiphiyo yami ungitshela Khona baba bakhize phaka la. Phiwe la uyakidnapha ke khona la kangwane. Uyaphila nje sokushokuthini njalo lokho. Bali machakura le. Bali ngizalingenile. Yeva yini lokhu sisabhanda? ufuna ini ke ngani kanti mina somele ngishade nguwe yini Asokhuza ubude ke ngala. ufuna Yeva ukuthi sisabhanda. Sawusilinda ngicala lakho kanjani nawe jawu mtshela phela ukhombisa ishodo yakho nawe njengoba sebenzi wethu ngoba umuntu khona ukuthi upote ifihlaka nje baba takho nani mthetho io quando suona kwemukeleka lekhaya Ukhona uvona. Tawuvela babe sihambana naso banephe isitawucela nje babe ngashalo ukuthi noma sipha lithuba nje kumane sibeka endlini sithi uphenya phenya Ningene kami ntophenya. yebo Umphenya lilandzela ini kwendekeni. usho ukuthi ke babe ke kunetibhamu zitholakala tikhona le kakho Tholakala kabi? yebo le kuthiwa titholakala tikhona ephakama Yakuthi sibhameni. Awenhloko yakho sibhamu le. Suka la kimi. sibonge bathi ke yawuhlala ibambe leshone nayo la Yabo nje ngishone nayo yani manje. ngisho njalo Nkosi Emlethu ngeke utofuna kuphenya la kamuka kaphathi warrant yaloko. sothi sitawubuya babe lingakashoni la Ntondana. sitowutana le Oh, Solusela ngicinga kwento enjani? Kuhlanya ngathi kuyakuhlasela kulamala. Hayi cho. Uthi setawuphila wena nje ubise ngayo. Ngabe insini. Nje. Uwasikade ngisiphatha. Angihlupheki noma ngawo. Kodwa kumende. yona ngimile lapho kamva kanjani? So Rob zakamba. Angisakwazi. He. Awu. Umphe. Ngiyabona sizakho muhle kuseni. Ya Manje ngicela kumnanatela ubambe phansi kancane. Mm. Awumphe. Shabanga. Lo hlata lo njengenkoshana. Ngicela ukusifaka nesingisi. Sithi green like inkoshana ebheke. Athi mangibuka kwentekane kuse. Athi mina selisokhosha ngathi ngahlala eceleni kwami injabulo yami uyiletha njalo njalo kuse. Uthe kahlale ngihleka nje nekuse. Phela mina ngibitanga ama robes afona thing. Evine. Uthi siyini ke yona? Except phela ngimanjingela lemsebenzini abakuqashe khona usimo njengela nasempilweni yami kuse. Athi kuthi nanyalo kuthi imvula igijimo la into kanje ngathi ngibone sisi wakho. Wena uyacha. Angabe sesosuma sisikere la. Angilisoma isister lakho ngiyalitshela ukuthi ngivani ngalo mina ngilibone. Ekuse khona imvula esingayendi icace nalo sisi wakho lo. Sicabanga ukuthi Sawucabani maro. okay asengicela lapho. Nasinawe so. Asengicela lapho plan. Siso. Ekuse khamba njani sibhanye. Wena balele ukuqasha nje. Balele ukuqasha. Ngikuthola sokumantshingelane wena so grind sengisilima mina. Hayi kho uyabona le nto ngifuna sethanga impilo yami. Injani plan? Nako boleka imali kumashonisa. Ngase ngibolekile ngihambe ngothenga impahla. Yeah, Ngihambe ngojoyina lena ngalo makelo. Uyayibona lena ngiyinde. Lo wakhuluma ngako lapha. Phela mina ngifuna umsebenzi bengafundi itori. Ngihambe ngojoyina kona. Impilo yami ngiyathi uconza straight so njenge road. Okay ke ngiyakuva ke manje siyithini indzaba yale cherry phela ngoba wathi wona uyona kunte wena icherry kwasithiza siyithini ke lendzaba leyo Soma ngechela.
Okay, mina sengikhavati mina emnight sengimbonile sisi wakho. Ucovered ku. Thina sipocela nje kufuna kusebenze labo ba yabo labo siba bavila pheli timvule kufuna usebenze ngato leto kimnawe. Akho marosa bra. Nkosi yami. Asafuna sivana. Emngani wami. Ukwana khohle ukuthi ukwambona umuntu. Yef. Bana mspec. But asengike lapha. Nyalo ukuthi sinda kanjani yana because nami ngizafuna lo msebenzi ngisemshika shikeni. Angithi sitabonana ngisafuna ko bheka lo mashonisa. Okay, I'll check him mashoni. Sitabonana bra. Sure mngani. Yeah, ngakutshela. Esona sibasebenza fukushala ngesithende kusenge ngikhawu. Davuka marobs emnaye. Davuka malambala. Hawu, yafana sobuyile. Hawu yebo sengibuyile ngingafaka basiqambre kule emakhaya umfahlele esilungwini yena. Eyibuka nje ubuye usulekile umuhle. Buka nale track yakho mayinhle wena. Hawu singisulekile kumbe ngishisa ilanga le emakhaya. Ubuya nje noshemo ukhuluphele ngokukhuluphala ngithi uhamba nemali yini inkinga yakho Yiko lelisha sisi yabo le mali ke eja yangisebenzele umfana wami ngamthengela impahla ngamthengela nekudla wadla kahle. Hey abona sisusitile shem lokubuya. Bona abafuthi basemafeni babathathelana emadvodza batakuthathela nje ubuchubekile bahlale Ungabe bengitaba yini mina eJesu wami. Angathi namaphekta ababhlungu shem. Ngoba sebabathatha abantu basemafemini abadlali ubanika yonke le mali umbaloko siyala. Phela vele batayithatha yonke ungakhona ukuthengela abantwana umntwana kokugcoba. Yibe ngitawufa bengitashaya nje stroke. Yikanzi lo muntu babe yakunikile nje nemali. Phela vele beyanginikile. Wente kona nje lokubuya abangaze bakuthathela abalungu labafati. Abasemafemini Cha ngeke ngizekhona ngiko nje ngibuyile nanyalo ngisatayele kuye nje utangiphora ukuthi ngibuyelene akafuni. Shothi ufuna labafati bemafemi. Hayi. Konke kona shem lokubuya udlala ngawona ngathi akafunzi. Ngiyamisha ubona mananyalo solo ngisese stress manje imali solo ngifuni yabona skeja lalela la yebo yabo lokwenta ukuthi lokwenta ukuthi imali ungayitholi lokulibala kwakho ngilibala kanjani manje awungitshele nje uhamba ukidnap abantu nale mali uclaim abo 50,000 ngeke uyithole imali engaka kusena ngeke phela mina ngidlalwa kunesoya ngathi kuthini yabo ngidlambunga usigeje uqobo lwakhe lona kusemna ngidlalwa mina yeah but unanyuka ngiyayitfola manje sengikuthi yabona iphelela lawo lamatshwaleni yabo into le usayikhumbula imishini yethu nawe ngiyakhumbula kancane uyayikhumbula ya kancane akufuneke sihambe sibamba abantu into leyo sitawuboshwa ayikahle sibe professional nasentatini lalela mina nanyalo kusafuna nyalo ukuthi bangithengile nyalo safuna kokubulala lo kwasiphiwe nyalo kuse uyabona ukuthi rafa khatha yo madoda oh ekuseni bangidlali la uyeva yini utawuboshwa mnethu ndaboshwa ngwa oh ngiyoboshwa ngwa awuhlakaniphe khohla ngekuboshwa mina kusenyalo ngifuna imali kuphela kuphela manje uyokwendani lento ngiyosebenza usebenzani ho boshaya siphiwe mina ngiyakhathele kuthini into lofuna ukutshele yona naye yabona nangabe wenda timbo nangabe ufuna imali ufuna ube professional ubhadle ngibhadlela wawangibona mina ngihambe ngibamba inkunzi ngizama but uyayithayima ngendlela ngenda ngayo wathaphila wena kusewenda ngani ngiyabuya nemadizi wenda ngani ngiyabuya nemadizi la ngihlanganise ngisite kwa wena uhambe unathele imali wenda ngani mina uyokwendani lo awutshele mina ngiyasebenza ngisaphaza qopho nyalo kusena ngibani ufuna umbulala ngobulala siphiwe phela nyalo ngikhathele kulo yini inkinga yakho naSiphiwe ngithi ngiyombulala ngikhana ngemanje umbulala ngoba kwendekeni yobabe ngeke ngithenge uthola malini ngekubulala umuntu emnethu already sengivele nginikete ngideposiwe nanyalo uyambulala uyahamba ejele nale mali usakhona ukuyisebenzisa ngiyobulala Siphiwe nyalo mina ngibani lokuthuma ukuthi bulala Siphiwe ngithi phela ngilelinye lelo bhonyanyana lelo abathi bakubita ngaamanda ha ho ngiyakutshela wena nanyalo ngideposiwe nanyalo ngishisa ngithi lenye lelo bhoni phela ngokuthi ngiamanda bese uyabona ukuthi wena uhlanganisa tindlo kanjani manje contract ithatindlo blind ekusena kanjani uyamathi lo amandla lomsho ukuthi wakabani yewena nguye phela ngiphila uyamathi ukuthi wakubobani yo ngikwathi lento le but mina ngidzinga le mali la kuye kuphela hayi lokho lokune uthi mbulalele ini asewumuwena ukhohlwa okay man uthi mbulalele ini because khona ngibentela umshado kuna story lesikhona lapho lengisilandzelako lalela phela vele ngisho kona ukuthi mina nyalo kusengifuna kokubulala umshado nyalo lapho uthi mbulalele ini phela vele ngibulalela umshado phela vele ngikhathele kulungu umshado nje kuphela
ngiyosaphaza le mva bucopho man. Ey yabona ngiyekele man. Shothi Amanda soluyaqhubeka nalothu makuthi. Ngoba wathi kimi Waku. hey baba. Ngiyawulimala. Wena uthatha itinto. Eh? Ekusehlakanipha kungako ngithi mina ufuna ube professional uvule la. Kanjani? Weva yini? Usho uconze thini man? Yeah. Nosibili, I'm going for lunch. Now afika diyo ungitshela ukuthi ngiphumeni. Sayi town. Sphiwe. Ngathi usesesawungadi njengoba nami ngingakwadi. But ke ngathi mina nawe staff gcina sisebenzisana nje. Kaso close. Isuka ngani? Njengoba ngisho ukuthi awungadi. Chaze phela. Ichaze phela ungangibambeleli. Kidnapper ne? Hayibo sisimsakhe kufukisa phela. Akuthiwa uhamba ukidnapper abantu steering sala eGasi. But ke hayi khululeka ngeke ngipote emaphoyiseni. As long as just okhulumisana nje phasi yabo. Ukhuluma ngani? Okay ke asothi ke ngikukhombisa akusuwe lo. Akuthi imoto yakho le. Interesting ne? Yebo ke sisho mina nawe sizakhulumela phansi nje ngaba ufuna ukulala kadile kanyawo. Uyangathi mina? Njengoba ngichazile icala la angikwati. Nawe awungani. But somebody introduce akhe. Ngoba vele thina nawe ngathi sesito kwakhe abhlobo lo. Awuduyithe le mhlobo ufakela for mina. 50k. Gone. Kabe nje hambe lula nje lula. Mthunywa ngibani la kimi? Yathi mina ngisamabhizinisi lomkhulu kabi. Kude lo ngathi la ndzaweni. Wena nje la ungenta le nkusho. Mina nawe hayi. Ngavele nje ngibathi kude lento engakuboni. Kude ukuthi ubamba bafake amabhuthini. Digital envo le na usafuna kuphila. Na usafuna nje kuphila la kamanzini si digital envo le. Clearly awungathi umzimba ngibani. Wona ngathi njengoba ngisho ukuthi introduce phela ngintokwadi. Mina kusho ukuthi mina nawe singakhulumisana laphansi. Ayo baba siva la office. But nje singakhulumisana laphansi. 50 nje. Gone. So uthini kangikufanele. Ngangashisa. Khuluma phela ngithe nomfuna ngithi account but ngiprefer cash. Delete nyalo kuqala. Wathi udlala ngami. Cash uthatha ivideo iba yakho. Kodwa nje nale video lena isho lutho lo. Usho ukuthi na uthi ngikidnap umuntu ngibone ngibamba umuntu umnila. Hayibo akusuwe lo mdzabela ngento emphama akusuwe lo mkhipha. Manje nomdzabela ngembama kumkidnap. Akusuwe umkhipha ebhuthini ugqoleta ingadi. Manje ngihlangana naphi mina nalo? Uyakulala la. Ngabe awufuni. Ukidnap inombolo yakho ngeke. Nekwehlisa umuntu ebhuthini. Kuyahlangana into le. Inkinga ngisuka ngikhuluma phana mflo umkidnaphile inkinga. Ukhulume ini? Ngiyakubona. Awungitshele konke lo ufuna ukutshela kona. Ngathi awufuni lokuthi sikhulumisana nehle iphasi. Yathi bengingafisi manje ukuthi uye ejele. Yathi angisurvive. Angeke ngisho ngisurvive. Lala athi nayo inombolo yami. Ungangishayela naso ufuna ukucabanga kahle. Kwanyalo nginemakhopi ale video. Inkumbi kabi kuflash yonke indzawo. Nawu uthi nje futhi batho kwathi ke nasekhaya kithi kwathi nje. Speak. So call me masocabanga kahle ne? 50. Ngasho nethi 60 sometimes but yeah uhambe nje ungihamba ngifuna 50 kwanyana. Hamba khulumisa nje ungikhulumisa le kahle unesiphiwe wena unesiphiwe sekidnapper unesiphiwe sanisani yathi ke lesiphiwe sakho ungasebenzisa la kimi ungifakele le mali ngalahleka nje ekhaya abantu okwadi ukuthi nguwe ulahleka ini utekto lahleka wena la kidnappana phela wena phasi ngeke ngilabeke utekto lahleka ini wena nguwe mara ayisuka la yalo ngifaka ama poster ongafanga nje ku social media hamba ungishayele naso ucabanga kahle ngiyabona ukuthi ucabanga kahle Sphiwe ngishayele ne call me Sphiwe Wabuka kumoya wakho phansi kwentekani? Uphasi. Say. Umoya. Lo mthi phela timoto kuyatrenda. Kwentekani ka? Ngiva ngehla man mendlozi. Imali yangena yithi tata. You can just read it from your face ukuthi nje just money. Hayi kuyahala man. Money after money. Lo moya uyaphasi ngathi ngathi ecala emgolo lo mendlozi. Ho, konjani manje? Phelile imali. Sayini. Phelile France nami ngizama ukuthetha umuntu zana lechere yami ngiyayitsanga. Uyama kwemvana ukufika impombi yami.
Le ntombazana seyifikile sesimali. Nje. Kodwa siyawusangiluka nini singemadoda eveli laseSwatini? Hayi kuyala mama. Asithina ngokuphela ukukhipha imali onke malanga. Akusiko lokudinga lokukhipha imali. Yabona isikhathi uvunga sina umfana ubona. Kungako kutawuphela uphekufuna timvu, uphekufuna umntwana kude umntwana le nto efile le. No, Khohlwa ngebantwana mina ngicela ukugcizelela to one point le ngitawu emphasize kile. Ngicela ustikishe kumake wemntwana. Kungako indoda yakho will keep on meandering just because it's like you don't know what to do. Know yourself, be confident of yourself. That gogo ukuthi stand lo sithethe ngisi. Kungaqhamuki noma ngangimuphi uma ubheka le ubheka le. You not a man when you doing that thing. Ewakhuluma singisi what. No, sengizama lokuthi mhlambeni ungachazeleka kahle ngoba lesiswati sihlale sichaza ngaso onke malanga madoda anisuphele ukukhipha imali emantombazane but it's like sisutele emantini nje. Konke malanga niphekipha imali dokhaza sibatali bakho bude nale bakudlako le but you are khona ukukhipha gate day and night. Manje mekusinyalo kunenkinga lekhona Ngibona mama. mama. Uva manje angazi ukuthi ungangentela njani. Uma salungu usukuba ngibole kancane. Mali Imali onganginika nje 1000. lalela angifuni mina le yami imali. Lakontela Lalela lengiyakuva lokho but wake wathatha le yami imali. Mina ke ngimuntu losensako ngisebenza ngemoya. Ngiyibone nje phusheni indizisilo ayinika le ntombazana ndakubamba ngana tamtandla and ngani singakubamba ngeke uzophunyuka. Wena la husha nje uyasebenza. La husha mina ngiyasebenza ngihambisana nalomoya siya cooperator senda nje. So mina tinto ngidawusheshe ngitibamba. Ke wena. Dlala ke wena. Mina ndakuniketa ngoba ngisebenzisa nemvula mina. Lo 8000 umdzinganini. Ngophela thina la kithi imali akusiyinkinga. Noma ngakunini any given time. Ano akusho wena mfana ngibona sifake lokho kanje ngikhumbula nami ngisaqala No vele nje na usebenza ngalo la Jeswini kuyaphilwa. La Jeswini. Wena kuhamba uphile kudzanza nemtawuva impilo. Itakushouta usala unje njengoba unje. Naye angathi man. But le manje ngicabanga ukuthi mangendele uma ngisende ngaloko e-wallet man. Wo e-wallet. Yeah, uma ngifaka Okay. e-wallet. Lalela ngidakusita mina ngoba ulijala kithi. Oh. Ungamlethi lo 8000. Ha, Early in the morning. Udayive clock ayithi ngike khiphe kuyonika le ntombazana. Sangithola kahle. ibhizinisi yaqhubeka ngihamba ngeThekwini that moto. Ngibapho dash dudu. Emzala. Yebo mzala. Ngibona manje sesibadzala nasingabe bonini. Sisizani manje mzala? Mzala ngikhulumela inenzaba lesithi siyayikhuluma yabo le kuthi kufuna sihambe siyole kusiphiwe. Hayi mzala. Hayi ke bengizana wabe kuhlula ngadentela ngedwa. Ngaqala nje uthi angiyekele lemvo leyo. Mzala bathi kuthini bathi uyingodi lo yami. Anginankinga. Mina safuna ukuphila mina. Mina mzala. Uyathi ithi boyfriend nami liphoyisa mina. Ngidamthusa nje ithi liphoyisa ngimtshela kwayo ukuthi ngayinika yena. Yena uqhubekele esikhundleni emaphoyiseni ayetulu. Yena nami imali ngalana. Ngento ama research. Bathi una connection naphoyiseni yonke into nje. Kuna connection kuphi kuphi ngisho mne lo wami usetikhundleni lapho. Ngicabana naye. Mzala thina usafuna ukuphila. Na usafuna ukuphila. Ungaqala nje le ukhathi kuthini noma wasaba kanjena mzala kanitelo phaya bonke lo jabulile ufuna sente nyalo. Chubekani mzala? Ngonile ngusendela ivideo phela bengabuya ngento kwenteni. Phela wena uhlaniphe kakhulu uhambe ngemuva. Ukuthi mina ngakhamba uhambe ngemuva vele mzala. Yathi songijwayela kabi ke nje soshona ngizala uhambe yini usasekelele nyalo sithube mina ngizama ukuphephisa wena nami. Ngabe ucaba yathini wena ngabe sifocusa kumashesha ngeke wena umtshele ngokuthi nyalo sofuna imali siyekile nje sidududu nje sibhubhutini. Lala mzala imali uyayibuka ukuthi uyenda la kuphi khona yekela mzala ngathi manje ngitifele la ngitifela kodwa nakakho imali mzala aphuma kimi phula wena ngiyafuna kuphila yathi usingive bathi futhi bathi amajaji lamakhulu uwaphethe la noma ngawaphatha mzala lalela ngabe usafuna ukuphila lalela mzala kule game nangabe mzala kokwehlula le ngithi esikwende vele uyekele kaphambilele ngikushoko wena khwalo losokwendile khwalo so ngonile phansi ngisondela ivideo mzala kude mvele ngentile okay ke mzala angento kaso ngihambe ngebuta ukuthi ukwafika yini kwenda tibutisa njengazuthi nje uyogula ngokukhona imvelo njalo uyabo uyile umtsotsi phela vele wena manje ngisho ukuthi mina
Sasho Manje mina ngisho ngihamba wena ukuthi ngemuva uhambe into ngemuva. ebikhange nawe. Ngakhona phela vele Sasho- imali angisho vele. Lala emzala imali bathi imphanze yesona nangabe usafuna kuphila Phela ngayo ngicala ulalele ngizathi mina. yena sacabaniswa ngiyona le mali. Ngiyona le mali yabe siyacabanisa. Yathi mzala. Nanyalo ngihambe. Kuthi Yathi kona mzala. bengicabangani kona Yathi mzala kusenta le utawulimala mzala. Yathi mzala utawulimala. Angilimali nangilimala mzala. Angilimali ngiyojika khona. Hawu ngamani ngiyojika khona mzala nangilimali. Ngokudulo kwehlanyuka namantombazane. Nje sengihledi ngilibala kusebentela yena. Kude nje ngingakwenza vele ufuna umuntu afocus. Aqala impilo kabusha. Ngeke phakathi ngiloku ngigijimisana. Manje nabo ababambe ngani. Ngiliba lapha ukugijimisana naye nje namantombazane. Hello. Yebo sisi ukhuluma naSiphiwe. Yes ngakadla mina. Yes bengicela manje ungisendele ngita kufakela ku-email. Ngicela manje ungisendele. Yes. Yes bengicela manje ungisendele i-email lengakhona ukufaka khona le application yami. Bengifuna ukuqhubeka naleti fundo tami lapho ngagcina khona, so angathi noma kufuna ngicala phasi ngi-apply or something. Yes. Yes, this year. Okay, ithi email yami. Yeah. Okay, ngidakufaka. Okay, ikhona le. Okay, ngidawufaka. Ngidawusenda nyalo sisi ngiyabonga. Ngifuna focus kuletinye izinto phela. Singaliba lapha kugijimisana nje loshona yena. Left. Ukamnganye lebusuku. Isuka futhi. Ngikhathele. Ukamnganye lebusuku. Ngiyacakeka mfati lothi nakubuya indvodza yakhe abude ukuthi ubuyaphi sekufanele ingene enkantolo kutekwe indzaba. Mina ngathi kuthi nasibuya la. Funa ngimasajwe. Itolo boku. Angithi uhambe ngekhani nangithi mina ungahamba. Siphiwe ngicakulala ngosi. Angithi uhambe ngekhani. Vuma phela angithi uhambe ngekhani. Tosikhulume kusasa. Masengikiyeke. Yini? Sitawuvathile abanye sebaphindze bamithe. Mithe bani? Sitawu. Cha ukutshela ke nyamuhla. Ngibona umithe. Ngathukisi wena. Balo mithi futhi mina. Udomatiko lo mithi wena. Hehe, mithi mina. Ukhuluma ngani Siphiwe? Yathi mina ngilahlekile. Ngikhuluma ngekwemitha. Imitha kwani? Imithi intombatane bhuti. Khuluma ngemuntu la. Ngatendi futhi ngathi awada ngathi mise nje ngikhuluma ngayo yonke lento le. Ngifuna ukutshela kona. Ngicela kushaya nje. Ngibona lo mithi. Angikele ngalaba mithi. Awungekele nje ngalaba. Boyitsinzelana indzaba laba usafuna ukuthi. Awukwati yini wena? Awukwati singibani lo mithi? Ngibona lo mithi baby ngicela sikhulume. Awukwati singibani lo mithi? Yini? Angikele. Ngicela kushaya. Ngicela kushaya la. Ngibile esikolweni. Ngicela isafundo tami lengathi shiyana kufindo yami. Akufa ini Siphiwe? Indvodza yami. Usho ukuthini usho njalo? Ngisho ukuthi engikhathele lokuhlala nje nginganti ngilutho. Ngaleyo business yakho lengibhizi ngalo ngikushela business yakho seyisuka ngani ke manje? Isuka ngekuthi ngithi mina. Ngiya esikolweni.
insizwa zikuyela uJesu ziphi insizwa zikuyena yena ziphi insizwa haleluya olothe ay kumnandi ay kumnandi ay kumnandi Sunday school ekuyela uJesu Sunday school yena Sunday school ekuyela uJesu Aibo asap Dikhohlokoko bekuyela uJesu Dikhohlokoko bekuyela yena Dikhohlokoko bekuyela uJesu Hallelujah Lapho baba bekuyela uJesu Lapho baba bekuyena yena Lapho baba bekuyela uJesu Hallelujah Dikhohlomkhulu bekuyela uJesu